na ramoro chumena mataka ni koni rango ni biba kama rataka ke misa wapo. Ni ana ni sambulu bida na sero gori sana. Ni chumena kina ramoro chumai. Tunasile. Ni sambula oyo Mr. Ben. Kelapa. Nama kikira ni biba mataka moni chikira borombu kama na ono kina diwa ena bula FM. Ambula. Ni sambulu binaka sai kwengo na bagaleleka ni nonde tukutuku sakati baganda ina matani tu endo tal na singa ni bagadangi dangi ni matani tu ka mesana tonga ya na ibol ni bula ni nonda banua na singo ngo sana batoka me singa ni yabu ni babulewa se Constitution Day oya ene kabitu ni September ni ambaki mayongo ena toru bagitu ngana be singa ni bagadangi dangi enda wana numatiko ena ngongo ia ena buni Constitution Day ena ngai bebo sakita kitiko ni mataka ena loma ni palimendi roa bagayo taki ena loma ni palimendi ndinda i rona mosoni membaleta na bingarabi ni suka ena nondo bonua bagatutu taki na mosoni ngo mai bwana bunlawa o aya Said Kayum ena buti ngani kena ngandribi me boedur na bisau ena lawa e bauda na bingarabi ni suka ena nondo bonua na ikaruna mosoni watutu taki oya naka embalata na bakatulewa ni mboslawa ka atoruba kena rondol kitini ngo ena laure kina na kena bagaleli taki na leo ni matambose e dhake ena nona bindingi taki na minister engaraba na suka ena nonda banua ia ena bitalo taki ni mataka na lawa e boda na tikino ngo erto rere ni kuwa ena matabelewe mai tabua e bana leo ni banua rato mbita kena dhala ni bagabure tiko ya babala ena moirani nonda banua o Mari Kangalo Manueli Nandakula David Tendamdamu ke chese watu sumu rato sa tauriti wa beso na ngongo kamera to nanga rere kina matabelo e merakiraki ena buke lulu katumai rautani bitso ulta udoko na iwili ni lulu banua sa tauriti wa beso na ngongo ena buku ni dhala batanga erto mbete kikina na lewe baongo kina gitu sanga sutsar ni yawa na ngauna erto na wala tagi biti kina na dorbo lewe na Vodafone Flying Fijians ena sotsot ni burubura mai England ena bula katumai warita kana doni bulidi o John McKee ni loma ni ruba dada na madha o meongo erto na tarakina so na tikina erto na numa ni rawa mena tarida kikina na vinge enrabu ena loma ni rara so berto na dorbo esa wala tagi biti oti ena sotsot ni burubura kaso esenga wala tagi biti bondua ia warita ko sunio koto endua sa mata tagi biti oti ena sotsot ni burubura niongo endua na timi mena kuani bagawelewele taki mai da bekeri na baleleka ni nonde tukutuku ni badeng vinaka Yoni borong tu mai na Radio Fiji 1 totoka tunan raki na ngona ni ko ni takini yoni nandoba tu mai nanda ngonongo me ga ben na ruana no binga rabi na singale ni ko ni sambula vinaka oya wana kamana langi na makia na bi mataka mai na diwa kina rua na bi singale mai na moni tikina borong buka na Radio Fiji 1 nando mai biti bonga ni bi ani